Whawhelo I atu talafola Radio Samoa I le nei tae au, malo le soifua manuia, alo mai o tala o le nei fo I asonga fua. Faateia le atunuu atoa na ua longo tala I le osofaiga faaterorisi na tupu I totono le countdown I LynnMall I Iloilo Aukilani. Tolus fululua tausaga le matua o le alii faatupu faalavelave ia Ahmed Mohammed Samsudin o se tangata anu o Sri Lanka na ulufale mai I New Zealand le lua fesfultasi sau I le visa onga. Lua tausanga muli ai, tali o se tasi o tangata sulufai po le refugee. Na talata le tula e tolu I le awau le laswaraile, le ana tatui tu lou e le ali I le tusama le toa fitu o tangata faatau sa I tutono o le fale oloa. Ma e whapeana I tau alanga Allahu Akbar. A o whetamo e ai ai le vau fata I tutono o le fale oloa ma whaau o manu ai tangata faatau. Allahu Akbar po le atua e sili lona malosi, e tele ina whaonga ina e tangata lotu mo se lemi I latu tala sanga. I ripoti o le alii faatupu faalavelave na amata tuli mata ia leo mai le tausanga lua fesfuluono. Muli ai tau fia leo I malaiva alele I Aukilani le lua fesfulfitu, masalo mia o le asa tau mawhai anga I Suria. E le tasi se molianga le umio anga ese, whaapeana whaasala launga tau whaamatau. Ma o le masino Iulai o le tausanga nei na tatala mai I tua I lalo tuunga o le nofo vaavaia. I tala le komisino leo Andrew Costa, o le alavana muli atu leo savili I le alii faatupu faalavelave, mai le taimi na yatu uailo na fale I lea wauli, ma o le vao le ono se fulu I leiva se fulu se kone le ana amata o sofaiga I tangata faatau, ai whana loa e leo ina ua faasalave I atu, ai faasangasanga mai fo I leo, ma o le ana Maliu I lava I totonu o le fale oloa. O le anga ese na whaonga ina I le ua Maliu e whaapeana ia ave esea mai fata o loo faatau ai totonu o le fale oloa. E folinga mai reporti a leo, sa tau fia mua foi ona o lona faafauina o se osofaiga na o ia, e whaonga ai anga ese. E tele isi fesili wa tulaʻi mai nei, I le umi ona nofo vaavaia o le alii faatupu faalavelave ua Maliu nei, ai le ise faaiʻuga tatau na faia I ai. E leʻi mawhai ona vave faailoa le suafa o le tangata faatupu faalavelave I le afiafi o le asofaraile na sa waitala itua, ona o nisi o puipuiga faaletula fono. Ma o puipuiga foʻi nei na tao mia ma faatuai ai ona toe tipoti, e ui o le ana faalua ona tuuina atu I ai tusi tipoti mai le tausaga e 2.10. Ma ia aperila 2.10 na apili ai e lē ua Maliu le toe tipoti o ia. E o mai le taimi o le faalavelave, e leʻi maua lava se faaiʻuga e tipoti ai, ona o le feteʻenaʻi ma nisi o puipuiga faaletulafono, le e faapeanga vaai le alii I lalo tulafono femalagaʻiga o ia o se protected person po o se tasi e tatau ona puipuia, ma e ono faafaiga tae ona taofia pe e tipoti foʻi. E se mai lai fesili o le faatuai ona toe tipoti, o le foʻi na saola na alu I Samoa le tausaga e 2.10, e ui I sa nofo vaavaia I lea taimi. O Novema I le 2.10 na fai malanga I Ahmed Mohammed Samsudin, ma e malanga ua levo na pipi ilo na ingoa I le lisi o tangata terorisi o loo tuli mata ia e leo a New Zealand. O le malanga le I Samoa na foʻi mai loa, ai toe tau mawhai e fai malanga atu I le isi 5 masina muli ane, ai tau fia loa in malaiva alele I Aukilani. I reporti le News Hub, ua fesilingia ai nei ma vaenga so e faalilolilo a New Zealand, pe lātou te leʻi faailoaina iā Samoa o le aasia e Samsudin ona laufanua. O le so, o loo faauauina ai au I liʻiliga le kapeneta I le talaaga o le alii terorisi ae maise lava le toe iloilo le tulafono o loo 5 taʻitaʻina ai ma taupu fesootaʻi ma faiga terorisi. O le so le afono I le kapeneta mo lana faaiʻuga I laasaga o lapataiga o iai nei. O le aso na nafi na momoli ane ai le fautuanga le soifua maloloina, ma ua saunoa le faatonu o le soifua maloloina Ashley Bloomfield o se vaiaso tāua tele le nei. O le fonotanga I le aso le ailoa ai le tonu o isi uma vaenga o New Zealand e se mai a Aukilani, pe ono vave se e le laasaga lona lua I le vaiaso le nei. Ua faatata mai foʻi e Bloomfield o le foʻi ua folasia fautuanga o le faamamafa o lapataiga vaenga lua, e aofia I le faamalosia o le faaoga ou fifofonga, ma o nei suiga o le a talanoa I le aso. Ua ave esea se laulu ma anga ese mo se taimi le tumau, a o Iloilo ai pe le ua tatau nei lona taofia le faatauina I supamaketi. I le mai ai o le faaomanua na tupu I le countdown I Iloilo Aukilani sisifu. Ua whailo ai le sui pulenga le countdown ua whaia lea whaaiunga mo le puipuinga le au whainga luenga.
I ripoti o le Herald, o le whaiunga fo'i lea le Foodstuffs New Zealand, le olo pu le supamaketi a le New World, ma le package save I to tonu o le atunuu. O le mau o le Foodstuffs, o le ua toe vaavai ai, pe ono toe faatauina nei oloa I lunga o fata. Ma ua whaia na ia mauti noa le au whai ngā luenga, whaapea tangata whaatau o lo o saunga le mu a o asi ai whale oloa. Ma ue talafo le whaiunga o le vaiaso I nisi o supamaketi le countdown, ua ngao umawhata sa iai nei oloa. Ma tala muli, to atasi tangata ni usila wa umalona soifua ona o le koviti Aukilani, o ia fo'i leo le ulua I tangata wa Maliu le maamaai I le Delta. O le tina wa Maliu tu sa maleiva se fulu tau sangalona matua, ma I tala le soifua maloloina na Maliu I le pōla osofaiga a o iai le mautanga sengase North Shore. O le fato ato e Maliu leo se tangata kiwi talu mai Februari le tau sanga nei, ma o le fo'i na Maliu I le fale mai lava lea e tasi. O le o Maliu se tasi na fale faatasi, ma se na mua I faamaonia wa maua I le koviti. Ua momoli ai ma faamaisenga le tamaitai pale mia Jacinda Ardern I le whanau, faapele a inga faanoanoa. O talafona o le nei tai au, manuia le amatanga o le vaiaso.